Munasqa hermanosni, hermanasni, napaykamuykichis, tukuy qankunasman. Maypichus uyarimushankichis, qhawarimushankichis kay programa de escuela sabática. Qallarisunchis, qhawariyta kay yachaqakuna anqapi. Iskay chunka kashan kay yachaqakuna, kay chunka pusayqniyuq mayo killamanta. Tituluntaj nishan Jerusalén llaqtapi. Kunantaq risunchis mañakuq Jesucristomanta pay yachachinawasunpaq noqanchista. Orakusunchis. Munasqa tatay, qanman hamuyku kunan kutipi, qan kashanki hiqay hanaq pachapi, chaykama hamuyku tatay. Kunan kutipi, bendicionta quwayku tukuy wawasniykiman, Señor. Chantapis yanapawayku sumaqta hap'iqanaykupaq kay yachaqakunata. Yanapay wawasniykita maypichus kashanku llakisqa, unqusqa ñak'ariywan, manchikuywan tukuy paykunata tatay yanapay, chantapis kallpachay tatay, mana kutirinapaq qhipaman astawanpis ñawpaqman rinapaq tatay. Qanlla salvacionta apamunki, tukuy huchaykumanta perdonawayku tatay. Kaykuna hasta mañakuyki Jesucristo sutinpi. Amén. Kunanqa qhawarisunchis kay introducción. Hechos p'anqapi hatun yupayninta kashan chunka, huchu yupayninta chunka ishkayniyuq. Kunantaqri Santo Espirituta kasuspa noqa Jerusalénman rishani, manataq yachanichu haqaypi imachus noqata qatirinawanta. Apóstol Pabloqa rishan Jerusalén llaqtaman. Chaypi payqa nishan imachus haqaypi pasawanqa mana yachakunichu. Chantaqa noqaqa Espíritu Santota kasukuschani. Chantaqa rishani Jerusalén llaqtaman. Notapitaq nishan Pabloqa munarqa anchata chayayta Jerusalén llaqtaman a tiempo fiesta Pascuapaq. Payqa taripakuyta munarqa tukuy runaskunaswan maypichus hamusharqanku chay fiestaman tukuy kay hallp'apatamanta. Payqa ashkhata munakurqa Dios tatanchispi makinpi instrumento urqunapaq. Tukuy pichus runakuna chayman rinku, tukuy runakunamanta mana kusatachu hap'iqasqanku, pantasqa kasharqanku, yuyayninkupi mana creerqankuchu. Payqa nirqa noqa munani paykunapis creenankuta, hap'iqanankuta sumaqta kay evangelio k'anchayta taripanankupaq salvacionta paykunapis. Chayta munani noqaqa nirqa apóstol Pabloqa. Chayrayku chayayta munarqa Jerusalén llaqtaman kay maypichus apakushan fiesta Pascuamanta. Kunanqa qhawrisunchis ima experienciastachus Pabloqa ruwarqa kay Jerusalén llaqtapi. Amén. Kay ñawpakaq subtítulo nishan Profecías qatikachasqamanta. Ñawpa tapukuytaq nishan ima advertenciastataq qorqanku apóstol Pablota chay lugares pashashaqtin imatataq pay kutichirqa. Kunantaq kutichisunchis kay ñawpakaq tapukuyta kay Hechos p'anqapi hatun yupayninta kashan chunka uqniyuq, huchu yupayninta kashan tawa, chantapis chunkamanta chunka tawayuq kama. Chaypi noqayku Jesus qhatikuqkunata tarispa paykunawan qanchis p'unchayta qhipakurqanku. Paykunari Santo Espíritu nisqanrayku Pablota nisharqanku ama Jerusalénman rinanta. Pabloqa Jerusalén llaqtaman riyta munarqa. Chantaqa discipulosnintaq hark'asharqanku ama riychu haqayman, wanchisunqanku haqaypiqa. Chantapis profeta sutiyuq
Agabo chamun maypichus Pablo kasharqa chaypi. Paytaq nin kay chumpihina watanqanku makista chakista chay judioskunaqa. Chantaqa chay runataqa qonqanku mana judioskuna nispa nirqa kay profetaqa. Pablotaq nisharqa rinaypuni tiyan. Noqa wakichisqaña kashani. Mana watachikunallaypaqchu astawanpis wakichisqa kashani wañunaypaq chaypi. Chantaqa discípulos ninqa nirqanku mana atiykuchu hark'ayta. Astawanpis kachun Jesuspaq munaynin ruwasqa kachun nirqanku. Kaynotapetaq nishan Pabloqa mana munarqachu qhipakuyta kay sumaq llank'aymanta. Kay apostolqa nirqa noqa risaq Jesucristowan prisionkama sichus wañunay tiyan wañusaq nirqa. Imata rurashankichis qankunas waqashaspa chanta llakichispa sonqoyniyta? Pay nirqa noqa mana watachikunaypaqchu kashani. Astawanpis wañunaypaq Jerusalén llaqtapi Jesucristo niqta. Chaymantaqa discipulosqa mana hark'aytachu atirqanku. Paykunasqa nirqanku astawanpis kachun Jesuspaq munasqanman hina kachun. Hinamanta Pabloqa rin Jerusalén llaqtaman. Amen. Kunantaq risunchis kay ishkay kaq tapukuyman. Yachaspa Jerusalén llaqtaman Pablo compañerosninwan alojakusqa nason judío runaq wasinpi. Imanerqankutaq hermanos Jerusalénpe Pablota haqay judíos nerqanku chay yachachisqanmanta kay tapukuyta qosunchis hermana Ángela. Pay kashan haqay Santa Cruz llaqtapi chaymanta parlarimunqa. Allen punchay kachun hermanos, noqa kani hermana Ángela, kay saludamuykichis kay Santa Cruz llaqtamanta. Kay Santa Cruz llaqtapi ancha chiri hermanos, kunanpi yacharishan. Qhawarisunchis kay iskay kaq tapukuypi ahinata nin. Chamuspa Jerusalén llaqtaman Pablo y compañerosnin alojakusqanku nin huk wasipi kay judío sutikusqa nason, chay wasiman alojarikusqanku. Imatataq nirqanku kay hermanos Jerusalén llaqtapi tiyakuqkuna Pabloman imatataq willararqanku kay judíos parlasqankumanta kay Pablo yachachisqanmantari? Chaytataq qhawarisunchis kay Hechos librupi iskay chunka uqniyuq capítulo versiculutaq kashan iskay chunka uqniyuq kama nishan ahinata. Chayta uyarispataq Diosta alawarqanku. Pablotataq nirqanku allin hermano kanki. Yachankitaq ashkha waranqa judioskuna creesqankuta. Tukuyninkutaq nirqanku creyentejkunata, Moisespaq leyninman hina kawsakunata. Qanmantataq uyarinku waq nacionkunapi judíoskunata yachachisqaykimanta, Moisespaq leyninta mana kasunata. Chay churinta mana circuncikunankuta, costumbresta mana ruwanankuta. Entonces ahinata nisqanku chay wakin judíos parlasqanku imaynatachus kay apóstol Pablo yachachirqa chaykunasta paykunaqa manchaytapuni parlarisqanku kay apóstol Pabloqa nin ahinata mana kay Moisespaq leyninta kasunachu. Ahinatataq yachachishan mana churinchista circuncidanmaman apanapaq chayta ahinata chay costumbresninchista mana ruwananchista chayta yachachishan kay apóstol Pablo nispa ahinata kay judiosqa parlashasqanku kay apóstol Pablomanta. Chaytataqri hermanostaq tapurinku imaynataq chayri nispa.
porque kay apóstol Pabloqa Jerusalén llaqtaman chamuytawan chay compañerosninwan chamuytawan rin, chay nasun chay wasipi alojakusqa anchay q'ayantintaq rin nisqa nin astawan qipitapi versículo nishan chayasqa chay risqa visitaq chay Santiago wasinman anchaypitaq ri hermanos qutuchasqa kasharqanku, anchaypitaq paykunaqa paykunaman sumaqtapuni Pauloqa willayusqa maypichis evangeliota parlasqa, predicaspa purisqa imaychika runachis convirtikurqanku chaykunasta hermanosman willarisqa. Anchaypitaq hermanostaq rimanchayta kusirikurqanku. Ahinata nirqanku chayrayku. Kusa pacha hermano Pablo nispa allin Tata Dios alabasqa kachun nispa ahinata nirqanku paykunaqa. Qanqa yachanki ashka waranqa judíos creyenku. Ahinamantataq paykuna creyentesman willanku nin yachachinku Moisespaq leyninman hina kawsakunata. Maychika chay judíosqa creerqankuraq chay costumbrespi, chay circuncisión karqa anchaykunaspi, paykunaqa manchay aferrasqa chayman karqanku. Entonces Pablotaqqa nin may chay judíosqa kay waq ladospitaq yachachisqa que manaña chaykunasta ruwanachu nispa. Entonces paykuna uyarisqanku chay judíosmanta Pabloqa kay waq llaqtaspi waq nacionespi yachachin manaña circuncisiónta ruwanachu, nitaq chay costumbrista ruwanachu manaña sirvinchu nispa paykuna ahinata parlaqta uyarisqanku, ahinata yachachin Pablo nispa ahinamanta uyarisqanku paykuna. Chaytataq nirqanku imaynataq kanman rin nispa. Entonces chay hermanos kay paqarinpi kashan chay versiculunchis ahinata niwanchis kay notanpi hinataq nishallantaq ahinata. Kay judíostaq mana convertikusqanku, chay judíos mana creyentes karqankuchu chay judíostaq manchayta anchanamanta qatisqanku Pablotaqa uyarisqanku qayllamanta. Pero mana allinpaqchu, mana paykunaqa Pablo nisqantachu creesqanku, sino paykuna contranpi parlanankupaq paykunaqa qayllamanta qatisqanku. Parlasqanku runa masinkuman nin mana hinachu nispa seguramente contranpi parlanku. Chantapis carta niqta nin apachisqanku hasta apostolesman ancianoskama chayachisqanku chay Pablo yachachisqanta, pero contranpi paykuna parlasqanku. Entonces ahinata maychika hay veces apóstol Pablo hay tiempopi predicaq kanku manchaypuni enemigos hatarikuq kanku contranpi paypaq. Entonces nuqanchistapis pasallawasunta hina hermanos, y pasallawasunmantaq kunanpis. Chaywanpis queridos hermanos mana desanimakunachu, mana escarianachu. Kaypiqa imaynatachus Pabloqa Señor Jesucristomanta hap'ikurqa, payqa payta qatikurqa tukuy sunquwan, payqa yachachirqa evangeliota predicarqa manchayta tukuy sunquwan porque Señor Jesucristota payqa manchayta munakurqa. Anchayraykutaq Pabloqa mana ni hayk'aq qipaman rirqachu. Antes astawan problemas kaqtin payqa astawan Señormanta hap'ikurqa. Ahinallatataq nuqanchispis kananchis tiyan hermanos, ñawpaqman thaskinanchis tiyan, ñawpaqman rinanchis tiyan. Mana escariaspa, mana desanimakuspa, mana Pachi hermana Ángela, allin kutichisqaykimanta kay tapukuyta. Napaykamuykichis tukuy pichus kashanku haqay Santa Cruz llaqtapi. Kunantaq qhawrisunchis kay kinsa kaq tapukuyta. Ima yuyaytataq haywarqanku Pabloman? Kay tapukuyta qusonchis hermano Juan. Pay kashan haqay Llallawa llaqtapi. Chaymanta parlarimunqa. Feliz sábado kachun entero hermanospa, hermano Richard y qhawarikusunchis kay Hechos P'anka libropi iskay chunka uqniyuq hatun parlayninpi iskay chunka kinsayuq hasta tawayuq huch'uy parlayninpi qhawarikusunchis. Chayrayku kay nisqaykuta kunanqa ruway nirqanku ukhupi tawa runas kashan. Paykuna ruwasaq nirqanku
juntanankupaq tiyan qampis paykunawan khusqa temploman yaykuspa llimpuchakuy paykunataq qullqita churaykuy chukchankuta ruthuchikunankupaq ahinapi tukuy yachanqanku mana hinachu kasqanta kanmanta uyarisqanku astawan rikhunqanku kampi leyta juntasqaykita. Entonces kaypiqa Jerusalén llaqtapiqa Pablo chasaspaqa aconsejarqanku nin hermanosqa kanri templopiqa tiyan tawa runas paykunawan chukchaykuta kutichikuychis richis kay ley ritualman hinaqa juntay nispa nirqanku kay apóstoles kay Jerusalén llaqtapi. Pero chayqa Tata Dios chupalarqa, Espíritu Santo chay aconsejarqa. Mana nin hermanos nin, mana. Paykunaqa kayqa hermanosqa nin imarayku chayta aconsejanku Pablo manqa manchaymanta. Porque Pabloqa manaña kawsarqachu kay ñawpa ley, antiguo ley nisuma hinaqa kay ley ritual, ley Moisés manta manaña chayman hina kawsarqanku Pabloqa, porque Pabloqa kawsakusarqa nin kay Tata Diospa hina, Jesuspa hina kawsakusarqa. Pero kaypiqa nin judíos manta llullas runas rirqanku Pablo qhipanta llulla tukuy clase informes aparqanku chay llullas runasqa nirqanku Moiséspa leyninta kay Pablo p'akishan hinamanta y chayrayku Pablota paykunaqa chiqnikurqanku. Kunan kay Jerusalenpi hermanosqa nin chayrayku manchaymanta kunan kay Pablo chamun mana nuqanchista persiguinawanchispaq Pablota nina chushchan kutichikuna chay ley ritualman hina pay purikushan qhawanankupi mana nuqanchistaqa persiguinawankupi o sea mana qhatiqanawanchispaq chayta ruwana nispa nirqanku y hinamanta nin Pablotaqa ruwachinku mal consejo haywanku pero chay consejoqa chayrayku hermanos nin karqa manchaymanta nin mancha porque payku kay Jerusalenpiqa hermanosqa mana munarqankuchu qhatichikuyta mana paykunaqa wasinta saqay munaspa ni ima ni chiqnichikuy munaspa chay aconsejo ruwarqanku Pablowan pero chayqa mana kusachu karqa ahinamanta nin a veces tiyanman iglesiakupi mana sumaq consejos nuqanchisqa qhawarikunanchis tiyan porque paykunaqa mana nuqanchisqa apostatatas hina mana nuqanchis chiqnichikusunchis kay judíoswan nisqama nirqanku kay hermanos kay Jerusalenmantaqa pero chayrayku nishan kaypiqa tukuy ima ruwarqanku nin mana qhatiqasqanankupaq tukuy imata chayrayku Pablotaqa malta paykunaqa ruwachirqanku y Tata Diosqa solamente chayrayku nuqanchista nisawanchikmanmi qhawarikunanchis tiyan chiqanta purikunanchis tiyan Pabloqa chaypiqa paypis hasta kasun hermanosta pero nuqanchis mana kasunanchis tiyan al menos kay qhipan último tiempoqa mana kusas parlay hamunqa pueblomanta mismo manchaymanta mismo hamunqa y chayrayku nuqanchisqa mana kasunanchisu tiyan maypichis nin Dios palabraman chayman hina kawsakunanchis tiyan. Amén, hermanos. Pachi hermano Juan allin kutichishqaykimanta kay tapukuyta napaykamuykichis tukuy pichus kashanku haqay llallawa llaqtapi allin kachun qankunapaq subtítulo nishan ch'aqway tawa tapukuytaq nishan astawanpis lluqsimun ch'aqway imata hatarichirqa chayta chantapis nishan pitaq kasqantataq yuyarqanku Romanos runas Pablo manta kay tapukuyta qosunchis hermano Narciso pay kashan haqay Caranavi llaqtapi chaymanta parlarimunqa. Munasqa hermanosni Tata Diospaq hatun munakuyninwan napaykamuykichik kay Yungas llaqtamanta pacha k'acha llaqta kayqa
Kunan kutichisunchik kay tawakaq tapukuyta kunanqa kashanchik yachakushanchik kay Jerusalén hatun llaqtamanta chay karqa centro tukuy lugarismanta porque chaypi kasharqa Tata Diospaq hatun templon chaypi yupaychaq kanku chay judío runas. Subtitulonqa kashan ch'aqway hatarisqa. Kay tapukuyta kutichinapaqqa risunchik kay Hechos p'anqa kama. Hatun yupayninqa kashan iskay chunka uqniyuq huch'uy yupaynintaq kashan iskay chunka qanchisniyuqmanta kinsa chunka uqniyuq kama. Niwanchik chaypi kasharqanku complikusharqaña kay qanchis p'unchaykuna castellano qallupiqa nisunman 7 días. Chaypi hatarisqanku judío runas, karqanku Asia llaqta chay lugarismanta, y rikhuytawan chay templo ukhupi Pablo predikasharqa chayta, paykunaqa ch'aqwayta qallarinku, y chay tukuy runas kasharqanku, chaykunawan kuska paykunaqa ninku, maqaykunachik kay Pablota, y chay tukuy runas q'alata maqaykunku kay Pablota. Y chaymantaqta paykunaqa qaparinku kay hinata, runakuna kay Israel llaqtamanta, yanapawayku tukuy qankuna kay runata maqaykunanchikpaq porque noqaykuqa rikhuyku kay runaqa yachachin tukuy llaqtaspi y kunantaq kay llaqtapi yachachishallantaq. Payqa yachachin pueblonchispaq contrampi y ley ninku chaypaq contrampi y chaymantataq payqa chay griegos nin chay tukuy runasta kay templo ukhuman apaykun ajinamanta payqa Tata Diospaq templonta ch'ijlichashan ajinata paykunaqa qaparinku. Nuqanchik yachanchik Pabloqa tukuy lugarespi predikarqa Jesucristumanta, Jesucristo kawsayninmanta imaynatataq nasikurqa sufrimiento, crucificakurqa imaynatataq payqa kinsa p'unchaymanta kawsarimuytawan hanaq pacha llaqtaman rikurqa. Y pero pay runasta qaparishan kayqa nuqanchik contranchikpi yachachishan chayrayku nuqanchik maqaykunanchik tiyan wañuchinanchik tiyan nin y chay tukuy runas kasharqanku chay llullata uyariytawan chay ashka runas llullakusharqanku Pablo contrampi parlaspa chayta uyariytawan paykunataq nin sunqunku ukhupi pensarinku y chaymantaqa apedrianku Pablota Romeowan ch'anqaykunku y chaymantataq qhatatinku chay templo ukhupi kasharqa payqa chaymanta urqunku qhatatispa hawakama chaymantataq wisq'aykunku punkuta Pablo manaña kutiykunanpaq chay ukhuman. Paykuna nin tukuy paykuna wañuchiyta munasharqanku chay Jerusalén llaqtapi ajinamanta. Pay kunan niwanchik kay tapukuyta imamanta pi runa kasqantataq pensarqanku chay judío runa Pablo chaypi kashaqtin kay runaqa egipcio runa nispa nirqanku egipciomanta. Pero mana ajinachu karqa. Payqa Tata Diospaq willayninta willarasharqa chay tukuy runasman. Munasqa hermano, supayqa anchatapuni wañuchiyta munawanchik. Enemigo ninchik chayqa wañuchiyta munawanchik. Mana munanchu payqa nuqanchik ñawpaqman rinanchikpaq y nuqanchik Tata Diospaq willayninta willarananchikpaq runasman. Tata Dios yanapawasuchun nuqanchik fuerte kananchikpaq ñawpaqman apananchikpaq kay evangeliota. Pabloqa mana chaykunawan desanimakurqachu astawan payqa ñawpaqman rirqa. Tata Dios yanapawasuchun tukuy nuqanchikta. Amén. Pachi hermano Narciso, allin kutichisqaykimanta kay tapukuyta napaykamunkichis tukuy pichus kashanku haqay karanabi
llaqtapi allin kachun qankunapaq Phesqa kaq tapukuytaq nishan imataq Pabloqa mañarqa tribunopi chantapish nishan imatataq yachachirqa apóstol uyarimuy judiosman chiqanchaqtintaq chanta ch'in qhipaqapurqanku kay tapukuyta qosunchis Pastor Corsino pay kashan haqay Santa Cruz llaqtapi chaymanta parlarimunqa. Hola, buenos hermanos. Hatunmanta tata Diosninchis tukuy qankunata bendicisuchun tukuy trabajuykichis,pe. Ashka saludusta pachimuykichis kay Santa Cruz llaqtamanta pacha. Tukuy qankunapaq mayunachis uyarinkichis kay mensaje quechuape. Y tukuy qankunaman munasqa hermanos. Kay kunan tiapuanchis leccionenchis kay Jerusalén manta. Primero parlarganchis Corinto manta. Chaymanta parlarganchis namanta Efeso manta. Pasajkaj lección pega. Kunantaq parlasonchis Jerusalén manta. Imataq pasan haqay Jerusalénpe. Pi mantataq parlashan. Kay Peshqakaj tapukuyman hina kay leccionenchis manta. Nin hinata. Solicitó Pablo, dice, ¿qué solicitó Pablo al tribunone? Y matatak mañarga kay apóstol Pablo, chay autoridad manta. Entonces paiga mañarga palabrata, tiempota, kay tribunoga, haywanampa, Pabloman, entonces ajinamanta, paiga rixichikunampa, pitah carga Pablo, maimantatah carga. Y matas carga, y matatas roas ñampata, y matatas conan roashan. Entonces, paiga Jerusalénpe presenta con cheganmanta, en paiga palabrata mañarca, chay autoridad manta. Entonces, ¿qué explicó el apóstol a los creyentes, oyentes judíos, cuando llamó su atención que quedaron callados? Dice, se quedaron callados. Entonces conanga apóstol Pablo ganen no gakane judío. Ahina paigos se chikushan. No gakane judío. No gaga nin chaina Jerusalén pega paiga parlasca lengua hebrea. O sea paiga maquinta ahina ojarerga. Entonces tukuy runas chin sito jepa corgango. Chaipe nin ahinata. Monas hermanos. Nin nogaga carga nogaga manchay defende kane kay doctrinanchista nin. Entonces konanga nin yo noga kane judío Tarso llaqtamanta Siciliamanta chay Gamalielpaq chakimpe nogaga educasqa kargane nin. Pay alito imaynachu karga chay kawsaynin chayta konanga parlashan. Entonces conforme a la ley ninca y pega mancha y celoso de Dios, para mancha y celoso carga, chantaps perseguidor ninca y mayunos cristianos suteos carga, entonces no caga perseguidor cargane nin, guarmista, jarista, ancianosta, o sea, no caga persigue cane tucuita, ancianos manta, cartasta, hapeitawan, hapinaipa haqay Damasco llaqtaman maypichos chaypi cristianos kaqkunata entonces tukuy hap'itawan apamunaypaq kay Jerusalénman carcelman churanaypaq ajina payqa riqsichikushan pitaq karqa pay pitaq karqa apóstol Pablo entonces noqaqa risharqani Damasco llaqtaman nin día pero chawpi p'unchayta hina luz hanaq pachamanta Juray morganen alatapun ciego mando corpación pampaman chogawanen chaypita bosta oyererganen Saulo y maraygota nokata persiguankere nespa entonces chaype paita porin pitah kanke Señor Jesús responde nin no gakane Señor Jesús ajina responde no gakane Señor Jesús entonces nin kaipega konanga y matatas ruanaiga shangre y matatas ruasagre nispa
Sayarea kunanga nespa Señor ganen. Sayarea kunanga. Yaikuy Damascoman. Hagaipe nesongango y matach ruanaiguita nespa. Entonces chaype chay tata Dios ninjes usan kay Ananías carga Damasco llaqtapi tiakorga paita nin rey chay lugarman chaype kashan Saulo pay paenqam parlamoy pay man nespa. Entonces monas hermanos ahinamanta Ananías obedecen tata Dios pa nescanta chayaitawan kamata nen Ananías hermano Saulo tata Dios recursos ñampe konanka mikhoyare bautizakoy konan evangeliota William monaigipaj y matash ñampa tiempota ganga chihnergange manaña chaytaga chihninaiguiñacho tian. Entonces ahinamanta kay Pabloka convertikorga evangelioman. Entonces anchaita nispa William y mainachus ñampa causainin carga kay Pablokta kunantag y mainachus causainin chaita paiga aclarashan tukuy runasman Jerusalempe, tukuy judiosman, tukuy hermanos nenman, tukuy amigos maingunach ñampata paita resergango ujinamanta. Entonces, ajina kay Pablo causainen, monas hermanos nei. No ganchispes hinayata ñampataga manchay kay mundo cosas gustaba canches, tal vez gustaba anchijra. Entonces, pero cambian a tian. Y mandatas kay apóstol Pablo cambiar a Damasco, o sea, Damasco yampe, entonces no ganchispes cambian tian son cos ninchista, yo ya ninchista, palabras ninchista. Tukuy causay ninchis transformas canan tian, si hanah pachaman reimonanchis chay munas hermanos ni. Tata Dios bendice hatun manta, chay hatun deseo. Amén. Pachi Pastor Corsino, allí en Kutichiskaykimanta kay tapukuyta ñapaykamuykichis uktawan haqay Santa Cruz llaqtaman allinkachun qankunaspaq kunantaq risunchis kay soqtakaq tapukuyman ashkha runas sumaqta uyarisharqanku Pablo nisqanta chanta imataq phiñarichirqa kaymanta hina kay tapukuyta qosunchis hermana Eva pay kashan haqay tolata huch'uy llaqtapi chaymanta parlarimunqa. Sumaych'isi tukuywankunapaq hermanos, kunaqa suqtata pukuyman risun, kaypi nisawanchis ashka runas uyarisarqanku Pablo parlasqanta, pero de repente phiñakuyqa qallarisqanku. Imataq pasarqa chayta qhawarisunchis. Hechos 22, 21 al 22 nin Pablo nisarqa, pero me dijo, noqaman niwanku kunansi karuman gentilesman. Chayta uyarispa runas nin chay kamallu uyarisqanku, phiñakuyqa qallarisqanku, qaparisqanku nispa, kay runata wanchina, porque ma allinchu pay kawsaynin kasa. Entonces, kay momento kama runasqa uyarisarqanku Pablo nisqanta. Pero Pablo nihtin noqata tata Dios chiqllawan zinaypaq predicamunaypaq kay gentilesman. Entonces runas watijmanta nin phiñakusqanku, porque paykuna creeskuq karqanku que paykunalla pueblo de Dios kananku karqa. Entonces phiñakusqanku, menospreciasqas hina rikukusqanku. Entonces si parlayqa qallarisqanku, qapariyqa qallarisqanku kay runa wañuchun nispa, porque ma allinchu pay kawsaynin. Entonces runasqa a veces ni noqanchis uyarimunanchis imaysi conveniwanchis chayllata, ni manataq kaqtin uj palabra de amonestación, uj palabra tal vez mana noqanchisman hinachu, entonces molestakunchis, phiñakunchis tata Dioswan, o tal vez hermanoswan, pero ma chay hinachu chay kanan tiyan. Además, kaypi yachakunchis que evangelio tukuypaq, ma solo kay noqallanchispaqchu, sinoqa enteropaq. Entonces chayta qhawkuspa noqanchis
yachana tiyan uyarita y también willarina ima vecinunchis ima kan willarina palabramanta porque paypaqpis tata Dios wañurqa. Amén. Pachi hermana Eva, allin kutichisqaykimanta kay tapukuyta napaykumikichis tukuy pichus kashankichis haqay tolata neqpi. Subtítulo nishan Romanomanta llaqtayuq anchis tapukuytaq nishan imataq kamacherqa hatun kamacheq Romanosmanta Pablota ruwanankupaq mana yachaspa imamantachus runasqa phiñakuyta qallarirqanku paypaq chantapis nishan ima tapukuytataq uruwarqa Pablo chay centurionman kay tapukuyta qosunchis Pastor Demetrio pay kashan haqay Cochabamba llaqtapi chaymanta parlarimunqa. Qhawarisunchik kay Tata Diospaq palabranta saludariykichik hermanos hermanas kay leccionta uyarimuqkunamanta. Tata Dios bendicesunqachik y Tata Dios bendicewasun sapa ninchikta. Tata Dios taq pusaykachikwanchik sapa wawanta. Pero imaniwanchiktaq kay tapukuy kay qanchiskaq tapukuy iniwanchik parlawanchik runa Romano runamanta. Chay Romano runa karqa Pablo kasqa entonces chaymanta parlariwanchik kaypi. Kay Hechos libropi chunka iskay chunka iskayniyuq hatun t'aqaypi huch'ikaqchiklaypitaqri iskay chunka kinsayuq hasta iskay chunka hisq'unniyuq chaykan parlariwanchik. Parlariwanchiktaq Tata Diospaq palabranqa ahinamanta. Pablota hap'isqanku kay sutiyuq centurion kay Romano ukhumanta kunantaq maqaykuytawanqa wikch'illushanku hap'iytawan maqanku hallp'aswan qallaykunku y wisq'anankupaq tal vez wancinankupaq pero llaki kay nuqanchikpaq ahina llakiyta Pabloqa sufrisqa kay pay hallp'apatapi kay Tata Diospaq chay hatun salvación ruwasqanmanta willaqtin. Kunantaq maqaqtinku ahinata soldado romanosqa soldadokunaqa hasta ukhukama apaygusqanku. Chay ukhupitaq tapusqanku nispa qanqa manachu romano runa kanki nispa kunantaq tapuytawantaqri payqa soldadosqa hasta parlarichisqanku nispa ari noqa romano runa kani noqataq kani hasta wawamanta pacha. Entonces niqtinkutaqri kunanqa soldados tapusqanku kuraq umañaqkunataqa nisqa payqa romano runa kasqa. Kunan chay kuraqkunata hamuytawanri tapusqanku chiqamantachkanqa kanki romano runa. Ari manaraq qankuna allin tapuytawanqa qankunaqa maqankichik ari noqa kani wawamanta pacha romano ahinata kutichirqa. Chay kutichaqtintaq soldadosqa itirisqanku huk ladoman y bueno pues mancharicusqanku y kacharipusqanku. Entonces chayta niwanchik kay qanchiskaq tapukuy Pablomanta. Romaqa llaqtaqa sumaq hatunchasqa llaqta kasqa. Pero nillawanchiktaq tumpitata soman hermanos, hermanas uyarimuqkuna amigos nin hinata. Wakinqa tal vez kay llaqtamanta llaqtanchikmanta nacionninchikmanta waq lugarisman rinchik waq lugarespiqa mana allin nuqanchikqa hap'iqasqachu kanchik. Kikillantaq kay Pablowan pasasharqa. Entonces Tata Diospaq palabranqa nimanchik nuqanchiktaqa kay Colosenses libropiqa kinsaqa hatun t'aqay ch'ikaq
chilay iskaypiqa ninhinata. Chayrayku Cristowan kuska kawsarispaqa kaspa mas k'aychaq hanaq pacha kaq imasta maypichus Cristoqa Dios tataq ñanpa tiyasqa ñanpaqinpi tiyasqa kashan. Chaymanta hinallataq hanaq pacha imaspi yuyaychaq ama kay pacha imaspiqa imaraykuchus qankunaqa wañurqankichikña kawsaynikichiktaj Diospi pakasqa kashan. Cristowan kuska Cristomin kawsaynikichikqa pay rimuqtin qankunapis rillankichiktaj hatun kayninpaq kawsayninpi paywan kuska kanaykichikpaq. Así es que nuqanchikqa mas k'ananchik tiyan hanaq pacha kawsayta como Pablo mas k'an ajinata hanaq pacha kawsayta mas k'asqan rayku payqa maqachikun, payqa chiqnisqa, payqa cárcelespi wich'uykusqa. Entonces chayta niwanchik. Chay momentumanta pacha paypaqqa karqa kasqa mana karqachu kunanqa judíokuna o gentilkuna, pero paypaqqa igual parlaq Señorninchik Jesusmanta pay wañusqa kasqanmanta kawsarimusqanmanta y hanaq pachaman yaykupusqanmanta parlarqa pay. Entonces manaña karqañachu paypaqqa judío ni gentil, sino interman parlarqa Jerusalén llaqtapi. Así que payta ñak'arichisharqanku. Chaymanta parlariwanchik kay qanchis kaq tapukuy hermano, hermana y amigo uyarimuqkuna. Tata Dios bendecichun palabranta. Tata Dios manta ama kacharikunachu kachun. Nuqanchikqa siempre payman rina kachun hermanos ney. Allin nuqanchikqa Señorninchik Jesusta riqsikusqanchikqa. Así que hermano, hermana, Tata Dios bendecichun palabranta. Amén, hermanos, hermanas. Pachi Pastor Demetrio allin kutichisqaykimanta kay tapukuyta hinamanta tukunchis qhawariyta kay yachaqakuna p'anqata kankunaspaq kachun hatun bendición Jesucristo manta chantapis qhawariychaq uktawan kay yachaqakunata maynatachus Pablo ñak'ariwan purikurqa chantapis payqa atinikuspa puni Jesucristoman nuqanchis atinikuna tiyan astawan Jesucristoman Pablo hina chantaqa purisunchis kallpachasqa ni imamantapis manchikusunchu. Bendición kachun qankunapaq. Amén. Munasqa tatay qankashanki kay hanaq pachapi chaymanta yarimunki tukuy wawashniykita. Bendición mañakuyki tatay tukuy paykunapaq chantapis pachiniyki rikakuwasqaykimanta tukuy machus kay hallp'apatapi tiyan mana kusachu tatay yachachiy tukuy wawasniykita kallpata qoy patiyniykita qoy tatay tukuy paykunaman paykuna kay hallp'apatapi ñak'ariywan yakunku manchikuywan unqusqa yanapay tatay tukuy paykunasta chantapis angelesniykita kachamuy Espiritu Santuykita kachamuy sunquykupi llank'ananpaq tatay perdonawayku tukuy huchasniykumanta chantapis qan apaykachawayku tatay nuqa maqayku ripuyta munayku qanman kay wiñayman chaykunasta mañakuyki Jesucristo sutinpi. Amén.